chwarae yn EGX. Yma heddiw, wedi bod yn gyrru am oriau, ond... Wel, ie, 2 awr. Wel, technically hwn yn oriau. Ie, mae'n oriau. Ie. Ond ni am yn awr i gweld y holl gemau. Freebies! Freebies! Destiny 2. Oh, dyna VR. Right fanna. Kill fruit in VR. Sweet. I can do that one. Dyma ni, ni'n tu fewn EGX. Bit of pizza! Pizza! So ni mewn EGX, mae Hugh wedi ffeindio het nes. So let's mynd I ffeindio beth ni gallu gweld te. Deliver a code message telling the field operatives where to go and last time meetings. Operatives must be clever. The decoding mistake could lead to an unpleasant encounter, an enemy agent, or worse. Oh! The assassin. The assassin. Oh na. So, sut ni fod hwnna guys? Sa'n siŵr. Right, ni wedi ffeindio board game fan hyn. Mae rai arall draw fan'na, ond mae'n edrych really complicated. So ni dod i'n card game hyn. Dyma gym Codename Pictures. Let's gweld beth mae'n fe. Oh, dyma Morgan. Helo, chi'n iawn? Ie, ni'n mynd I chwarae Beth ydy chi? Codename Pictures. O, fi wedi chwarae hwn o'r blaen. O, so ti? Anhygoel. Ti'n gwybod sut I chwarae fe? Ie, ni ddim, ni'n dechrau. Ond ddim gyda'r pictures, fi wedi just chwarae codenames. So, hwnna Team enters, teams meetings, beginning with the starting team. The starting team is indicated by the lights on the side of their key card. Ah, Like the stars had all aligned. And I breathe your aura, cannot leave your aura. You have me like gravity. right, dyma ni mewn y queue am Far Cry 5. Ie. Ie, ti edrych mwy chwarae fe? Ie, wedi chwarae lot o Far Cry 4 a wedi gorffen e. So, dyle Far Cry 5 bod... Wel, cyffroes iawn I weld beth mae'n fel. Ie. Fi dal yn ofes. Ie, dyna fe. Like gravity. Okay, cool. Rwy'n ni just wedi dod o chwarae Far Cry 5. Rwy'n mynd really cool oedd e. Ie, oedd e'n eitha good. Ie, anffodus mi ddim gallu ffilmio fe. Ie. So just marw tair gwaith. Ie, rwy'n ni'n liberator town a wedyn mynd ar plane. A wedyn just blow stuff lan. Ie, dyna yw'r game. Yeah. Alright, so ni'n mynd I mynd rhywle arall nawr. Shout in a minute. Surreal to me how you make me feel wild and calm at the same time. Amser boy. Till I reached out and saw your hand there waiting for mine. I lay beside today, tonight.
Dyma ni. Dyma ni mewn i'r lle Destiny 2. O, edrych ar y guns nhw. O, nhw'n edrych siŵr. Ie. Enter the crucible to dominate. If we wait, we die. Right, ni'n hwnna. A Nintendo mynd i chwarae game o ARMS. O, mae'n edrych yn eitha da. Ie. Owain yn mynd i hir o fi. O, na. O, falle. Felly dyma Owain a Hugh yn chwarae ARMS, gêm eitha newydd ar y Nintendo Switch, lle mae fe gyd lawr i nhw defnyddio'r joypads fel breichiau. So bydd hyn yn diddorol i weld. Mae dyn jyst yn esbonio beth sy'n digwydd, sut i chwarae ac ati. Dyma ni. Jyst esbonio, yeah. Come on. Yeah, mae Owain yn trio canolbwyntio. Sydd ddim yn cymryd unrhyw beth mewn. So chi'n clywed sŵn rhywun yn chwarae FIFA 18 fi'n credu ar y microphone. So ni'n jyst yn anwybyddu nhw i chwarae game o'r nhw ARMS. So fi'n credu jyst un yn erbyn un yw e, debyg i unrhyw game amladd fel Street Fighter ac ati. A mae jyst yn dod yn arfer nawr gyda'r mechanics y game. Oh wow. Ni. Pwy nesaf? Da iawn Owain. Round die. Maybe David's arms is a tactical person fighting him. What I mean when I say that is that he's not so so just put it out, one second.
Fi'n gwybod poster arall fi eisiau trio ffeindio hefyd, Sonic Mania. Sonic Mania? Ie, dyna'n cool. That stick, there you go, that goes down one, then right one, there you go, then the A button for me, there we go, fantastic. Press the A button again as well, then go to the right, Da iawn, Owain, sut mae'n teimlo bod yn neithio'r Game Arms? Da. Very da. Right. Wedi bod yn train on am hyn am mis oed. Yeah, we're eisiau... Diolch i teulu Yeah, diolch i'r teulu. am prynu Diolch. consol cyntaf. Yeah. Ddim un o'i cael Switch on, diolch. Yeah. Ok, diolch yn fawr. Mae'r gaming trip yna yn massive. Oh, hwnna just... Mae gwyneb Owain a Hewys. Hello! Wow. Oh, mae'n so nice. Edrych ar y... It's so pretty. Ni draw yn ochr arall i Jeffs gyda Twitch. Yn un y Cornell, Dell, Intel. A wedyn yr holl PCs a game wahanol y pam yn chwarae. Woo! Owain. Right, so ni'n ar treasure hunt nawr. Ni angen cael holl sticeri ar hyn. Wedyn fi'n mynd i gallu ennill cyfrifiadur yn meddwl. A lot of freebies gwahanol. Yeah. So beth hwnna'n awesome. Ni angen mynd rownd y holl llefydd gwahanol cael sticeri. Ni'n cael dau already, Corsair ac Dell. So yeah. Just 1, 2, 3, just 6 ar ôl ni ffeindio nawr. Cosplay competition. Ie, heddiw ni mynd i bod yn beirniadu cosplayers 2017 EGX yn Birmingham. Yep. Pob lwc. Thank you so much for coming. And welcome to the EGX Cosplay Show. This love that you never started, you once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have to take us to the edge and back. Holding on to what we have to take us to the edge and back.
this love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have, you take us to the edge and back. Holding on to what we have, you take us to the edge and back. Wel, hwnna ne. Ni wedi gorffen mewn EGX nawr. A ni'n mynd allan. Yeah, so, do you guys wedi joio? Yeah, they've been good. Yeah. Awesome. Tan tro nesa. Yeah. Tan tro nesa. Hwyl fawr.